Bismillahirrahmanirrahim. Tanda perangkat si kafir berjona Ramadan 2 hijrah Nabi perang kadar masanya Deo Nabi Yahudi kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir kejima kon kelom di Nabi yang jerta billah Nabi sudah Tuhan berkalam ilahi Nabi lagalah Tuhan bermenang dalam perang Badar lenyap Nabi dijejak deregam bersakti Allah Nabi diupai gendang tanda perang bersih kafir menuju Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya diup Nabi Yahudi kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah Nabi maju dalam perang dan jangan takut si kafir Hamzah kalah kuat dengan sahabat oleh Buddha Abu Zubaidah berangkat ikut Nabi ada berada pasang maju dalam perang sabi Allah Nabi diupai gendang tanda perang bersih kafir berjam Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya diup Nabi Yahudi kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah tetap Nabi Muhammad tinggal negara Madinah tutup perintah Allah yang perang dan terbukti situ Nabi dalam perang dia pedang agama Allah agama Islam gedang sayang kawal Nabi Allah Nabi diupai gendang tanda perang bersih kafir berjam Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya diup Nabi Yahudi kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah Ali bin Abi Thalib menangkan kepalawan tiga hadapan dengan Zulfikar kepenari sigang sitap kafir dalam tanah kejelusikan kafir dalam pangsan kalan Sayyidina Ali Allah Nabi diupai gendang tanda perang bersih kafir berjona Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya diup Nabi Yahudi kafir hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir hikmah kaji loji kepo Nabi Allah tetap Nabi Muhammad tinggal negara Madinah putra berita Allah yang perang dan terbukti situ Nabi dalam perang dia pedang agama Allah agama Islam gedang sayang kawal Nabi Allah Nabi diupai gendang tanda perang bersih kafir berjam Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya diup Nabi Yahudi kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah Nabi maju dalam perang dan jangan takut si kafir Hamzah kalah kuat dengan sahabat oleh Buddha Abu Zubaidah berangkat ikut Nabi ada berada pasang maju dalam perang sabi Allah Nabi diupai gendang tanda perang bersih kafir menuju Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya diup Nabi Yahudi kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah Ali bin Abi Thalib menangkan kepalawan tiga hadapan dengan Zulfikar kepenari sigang sitap kafir dalam tanah kejelusikan kafir dalam pangsan kalan Sayyidina Ali Allah Nabi diupai gendang tanda perang bersih kafir berjam Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya diup Nabi Yahudi kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir kejima gantung di Nabi yang jerta billah Nabi sudah Tuhan berkalam dan ilahi Nabi lagalah Tuhan bermenang dalam perang Badar lenyap Nabi dijejak deregam bersakti Allah Nabi diupai gendang tanda perang bersih kafir berjam Ramadan 2 hijrah Nabi perang Badar masanya diup Nabi Yahudi kafir kejima hikmah kaji loji kepo Nabi Allah kafir kejima hikmah kaji loji